Dobar dan ljudi, ovdje je Creation Bulldogs i danas sam mislio da malo opet igramo Robocraft. Ako sam igrao uopće igrao Robocraft. Da, hajmo. I evo nas u Robocraftu. Ući ćemo sad unutra. Malo šteka zbog ovog mog snimača, nema veze. Ovo je moje vozilo. Tu sam zaboravio kocku. Aha da, ovo je moje staro vozilo, sad još moram staviti još par stvari na njega i tako to. Kao puška. A, radiš puške, znači ničim to. Okreći se normalno. Ok, radi smo u Robocraftu. 1, 2. Fuck. 1, 2. Znači, ipak je bilo pravilno. Zašto? Zašto ne razumijem? Aha, ne. Njeg. Na drekec. Idemo. Trebali smo jedan ovaj. Znao sam. I knew it. Ok. Ovo bi bilo to, stvarno ne mogu. Sorry. Ne. Pa da idemo s ovim robotom onda. Yeah. Load robot. Evo jednu puškicu. Nađemo s jednom puškicom. Kakav je to drek, jedna puškica. Šta će mi jedna puškica? Jedna puškica mi ne znači ništica. Okej, Cube Depot, Teach Tree, da. Ja ću uskoro, samo da vam ovo pomaknem. Uglavnom, tu imam znači 1 i 311, a meni treba 2 i 12, tako da to ću uskoro doći. Kad dođe, onda ću to moći kupiti i moći ćemo letjeti. Naravno, ovo su wings. Ja ne mogu još imat wings, jel? Šta da kažem? Jednostavno, do krila onako treba 100 godina. Ja mislim da ću samo na hoverblade za sad. Znači, ovako sam ja mislio ići na hoverblade. Da kad sam na hoverblade, onda si polako već idem gore na krila. Jer mene stvarno ne zanimaju ni tenkovi, ni ova sranja, ni ovo. Samo ovo. Tako da... Što je ovo? Roboshop. Aha, da, tu možemo kupiti robota. Ne. Epa, izgleda da nešto ne kupamo.
Okej, idemo u borbu. Idemo u borbu. Okej. Evo nas sad u igri. Evo biti kotač. Nazad. Naprijed. Kreni. Pucaj. 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 Ok, ovo je naš. Znači, gađamo crvene. Gađamo crvene, kažete. Čemu ovo služi? Ne vidim nikakav most. Glupost. Glupost! Juuu, šta je ovo? Juj 0707. Da vidim čemu je fora. Vidi ovo. Ček, što sam sad pozvali. Aj, brate, nekako se boriš, a? Ujje! Idemo nazad, idemo naprijed. The bottom fusion tower has been captured. Your fusion shield is now active. Your top fusion tower has been captured. The middle fusion tower has been captured. Okay! Clock cycle booster activated. Fuck, stop it. Stop it. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Fuck! Tako, sakri se ovdje. Tu će biti siguran. Nema da te skuže, nema da te skuže. Shit, skužili su me. Ej, ja tebe nisam gađao. Ja tebe nisam gađao. Kakica jedna. Plasma cruiser spotted. Govno, jedno ružno. Ja tebe nisam gađao. O tada, aj, nisam gledao. Puštaj me na miru. A, mrš, šic. Ne biš me gađati ovdje. Shit, mogu. Plutonium reactor is under attack. Shit, nemam kotače, mrtav sam. Neći puću iz dono vozilo koje kad mi malo se uništi, odmah mogu. Your plutonium reactor is under attack. Fuck, I know! Shoot him! Your plutonium reactor is under attack. Hello? Why don't I have gun? Oh, I have it. I have it. I have the gun now. Your plutonium reactor is under attack. Come on. Crap. Your plutonium reactor is under Ale, attack. gađaj. Enemy spotted. A, daj, ajde, stoko nizak ga možeš Plutonium gađati reactor is sada, under ono. attack. Shit, skuži da nisam. Plutonium reactor is under attack. Bedi. Your middle fusion tower is under Shit. attack. Shit, čaden. Beži, kako znaš i umiješ. Plutonium reactor is under attack. Your middle fusion tower is under attack. Beži. The enemy plutonium crystal Woohoo! destroyed. Yes, nešto Your dobro. plutonium reactor is under attack. Yeah, Fusion tower is under attack. Do I have to gun? Yeah, sad sam Your siguran. middle fusion tower is under attack. Mrzim ovu mapu. Your plutonium reactor Nope. is under attack. Fuck it.
Ovi će naši skoro ubiti. Your middle fusion Uništiti. tower is under attack. Mi je penji Your mene. plutonium reactor is under attack. Shit, I know! Oh, yes, now we're on the Your middle ground. fusion tower is under attack. The top fusion tower has been captured. Fuck Plutonium yeah! reactor is under attack. Your middle fusion tower is under attack. Wall Your breaker. plutonium reactor is under attack. Šta želiš da Your pravim? middle fusion tower is under attack. Your Jej. plutonium reactor is under attack. Napred, napred, Your middle napred, fusion napred. tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Your plutonium crystal is nearly destroyed. Your middle fusion tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Jeste li čuli ovo? Neki frik je rekao da se predajemo. Ja se ne predajem. Buzer. Baš sam samo ko je bio, da ga ništim. Your middle fusion tower is under attack. Kakva ti je to šugavi robot? Neću komentirat. Your plutonium reactor is under attack. Ne znam da li vi čujete stvarno kako ona nešto govori, ali ja znam da ja dao. Fuck! Popni se. Popni se, nema šanse da... Znači... Shit, nema me skužit, ne, nešto dobro. Imam nitr, tako da brž samo njega. Hoćete uništi to više. Ja se ne predajem. Neka... Ali zašto mi se predale? Shit! Stop it! Piece of crap. Znači, zato je počeo lud na mene, naravno, kad idem na nemam pušku! Ala bre, stane! Bez si džubre, znaš što? Džubre si! Sad ću ti baš kopirat, samo malo, da vidim. Baš ću ga morali uništit. Da vidim. Vidi ovo zašutila. Stani! Come on! Your middle fusion tower is under attack. Ja se ne brinem za taj middle fusion tower. Ja se brinem samo za ove velike. Šta ću ti onako ti mali? Igramo ko će prvi ništiti veliki. Samo neka oni zapravo... Samo neka oni zauzimaju te male po... mjestima, pošto vi imamo sve njih. Tako da, ono, šta sam htio reći? Aha, da. Mi ćemo im lijepo napraviti ovo. Fuck! Vidi kukavicu kako bježi tamo na mapi dolje oko naše baze. Frik bježi! Struo ću se s njima kao čovjek! Jedna puška na vozilu je kao da si rekao da imam jedan kotač. Pusti samo gore, stari, pusti samo gore. I just read the enemy's crystal is nearly destroyed. Your plutonium reactor is under attack. Fuck that Jimmy. Pucaj nešto. Shit, gade me. Your plutonium reactor is under attack. Ata! Oni mene ubijaju dok ja se na poruku javljam.
Evo sad više ubačuju. Ne mogu je pokrenut. Hvala. Sorry. Proste. Kaže, dobra igrica. Mogu je pokrenut. Snimam nam video. Režija je nešto prskala. Yes! Pobjeda, 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 pobjeda. Yes! Pobjeda. Pobjeda, 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 pobjeda. I kao prvo i najvažnije, ne želim usrani drag, ali da. To će biti sve za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, doviđenja.